Namuhla inkonzo ye-youth bazalwane akumadima esenithatha tikhontrolelelani ngenkonzo ngoba phela kumele tatshelwe ngini ukuthi senanjani. Amen. Ngiyabona lantu bazalwane isi-youth ikhandle for namuhla. Bazalwane sitobula number 98 emacilongweni bazalwane. Sitoyihlabela le ngoma. Sisayihlabela bazalwane umuntu aseka ayihlabele ngathi understand angathi uyeva ukuthi ikhuluma naye. Sayipersonalize le ngoma 98 emacilongweni bazalwane, and then we'll all pray. Umuntu utothandazela athandaze towards le kusho le ngoma, athandazele bazalwane tiba le ngoma. Amen. Mase sithandazile sicethi yesicela make abethe siyasivulela inkonzo. Amen. Khaya 98. Oh, Neliso 98 bazalwane. Inkosi ekusithe bazalwane uhlale Jesu usentana asifanani la ngetigaba tethu labanye bethu bancane but iBhayibheli lithi tena likhuluma lathi bonke abantu
uma phambi kwalesihlalo semkhosi kube khona labayokulanza ngabo angawo onke ngosemali labawakhulumile siyathandaza babe sibandla labo kumabala le-evangelical church. Father, we know that asibo laba perfect, but oh God, ngemusa wakho uNkulunkulu wethu ongcwele usiphe isibusiso sempilo bese ubhale amagama David Psalms chapter 68 athi what a step of blessing we have in you, oh God. Ekuseni uNkulunkulu kwekuthi wehla Nkosi wafa washintsha impilo tethu. Siyakubonga uNkulunkulu ngabo bonke lokho Nkosi uphinze waphephisa nathi nasida ngala ngoba uNkulunkulu kwekhona sizathu ofuna uNkulunkulu ukuthi sibe khona ngakho la. Siyathandaza moya ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lead us, oh God. Nambe mntwana wakho Nkosi asetawubona lolu hlelo. uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza kwabi kwendlela kwakhe kodwa ulimi lwakho Nkosi akube kulolwakhe namuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ingqondo tethu Nkosi siyathandaza kwekuthi uNkulunkulu tigumuke kabusha Nkosi ngekwentiwa kwamoya wakho longcwele. Father, we pray that may you bless us with your presence again. uNkulunkulu wethu ongcwele njengoba usibusisile esifundweni waba nathi siyakholwa uNkulunkulu kubeka uNkulunkulu indzaba yethu etafuleni lakho ukuthi udasinaka. My Lord and my Father, I also pray today inhlitiyo tethu akufanani yabanye Nkosi lebhela sonto ibephule inhlitiyo but sesikhuleka nabo uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba lithinte livi lakho khona inhluphekile angalenze indzaba yakhe kuwe. Siyathandaza babe nalabo Nkosi labangahambi kahle kule weekend. My God and my Father, when labashonele noma labashone phasi emdibeni, we speak the blood of Jesus from our families that never dispute. We speak the blood of Jesus lapho kude khona isolution akuvele isolution njengoba Nkosi wakwenta ebhodzele yasekhiyethe eqhibini ingadli lutho ngenxa yegula kwayo kweminyaka. Namuhla Nkosi sithi efata to the doors that ivalwe sitha. My Lord and my Father, akukho Nkosi lokuyakuthathwa nalokusabelo sethu lokuyakuthathwa uSathane. We speak the blood of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ. Bese Nkosi siletha noludumo kulabo Nkosi lobendele lokuhle ngaba ngimisebenzi lemihle Nkosi loyente uNkulunkulu emakhaya abo. Siyabonga babe kusikhumbula nenhloko ngoba vele lithe livi lakho Nkosi kuNehemiah chapter number 8 verse 10. That's for the joy of the Lord is our strength. Sibonga babe naleyo misebenzi ke lebe mihle nalokunye Nkosi lokukhulu lokuseda in future in your storage, oh God. Sikhumbule mongcwele egameni likaJesu Kristu sicala lenkonzo. We pray that we may not go far, oh God, without your presence, oh God. Bible lithi Moses asakhulile wala kubitwa ngokuthi uyivodzana ivodzakade yafana. Namhla uNkulunkulu wethu ongcwele, we just want to surrender to kingdom heaven. Do as you want in this place, oh God. Baphilise labagulako labangene uNkulunkulu bangasiko kahle baphume Nkosi bamukele umphumela obakhona kwakho, because the Bible says, oh God, there is no darkness in you, oh God. There is no association of Babylon, the devil with the side of Babylon. Sasekhaya ezulwini siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele lithi livi lakho nalikhuluma ngalelanga lathi uNkulunkulu, those who trust in the Lord, they are like Babylon ongcwele lusuku bayahluma. Lathi uNkulunkulu, they are like trees planted by the river's bank. Oh my God and my Father, siyabonga uNkulunkulu ngakho konke lokula lokukhulu kakhulu la kumawala la sibonga umphefumulo losedibene nenyama uthi kude Nkosi lesimhlanyele uNkulunkulu phasi emhlabathini kule phela so simo lesikhulu Nkosi lenike Nkosi sisibonge nangemali. Siyabonga uNkulunkulu nangebaholi losiphe bona, ngibonga Nkosi ngabo babe losiphe bomake losiphe bona neyouth nebantwana labancane. Siyabonga Nkosi Jesu kwenta kwakho kwehlukile. We give you praise. The splendor and the majesty is yours forever. Thank you, Spirit of the living God. Sibonga Nkosi lokuthi sidathi siphuma la asisafani Nkosi ngoba we had an experience in your presence ngegama likaJesu. Sibonga Nkosi ukuthi sidakumdali wezulu nomhlaba. Wena Nkosi wadala inkanyeti wadubeka esibhakabhakeni and you know them by name. Sikhona la usathi kahle la sibuya khona la siya khona kude ngathi longakwazi.
Sita kuBaba losithandako lonesineke ngathi locabanga ngathi. Who is man that you are mindful of him namhla kuseni. Sibonga Nkosi ukuthi ukhona la udelethile ungibabe wethu udelethile. Siyadindlala phambi kwesihlalo sebukhosi ngegama likaJesu namhla kuseni. Sivula tinhliziyo tethu silahle imithwalo yethu silahla konke lokusikhathatako kuwe Baba ngegama likaJesu. Uyasethi Nkosi labaphathekile nabeswele labananasi isidingo Nkosi lesingakhulumi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu ukhonela lokho uNkulunkulu wethu nanamuhla. Ukhonela lokho ngadla yezulu. Yini lokulukhuni kuwe uNkulunkulu wethu. Yasonzela Nkosi sonzela ngesibindi. Uwe Babelo satiko ngenelela Jehova. Ngenelela mnini mandla wonke. Sibonga Nkosi ukuthi it is done for you are in this place. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu sibonga amandla lamasha. uNkulunkulu wethu namhla kuseni utawuqinisa emadolo lacekako namhla kuseni. Egama likaJesu Kristu. Siyacela lena inkonzo Nkosi. Iholo abantu labasha. Babe wethu lo indwele. Babe wethu lona ngako ngathi sibasonzete esihlalweni sebukhosi bamukabasha. Abiyele yalangabo Nkosi in the name of Jesus. Sitha Nkosi asifuni ngabo sifuna kube bathukhile and destroy namhla kuseni. Siyababiyela ngeligama lemlilo ngamunye you know them by name ngegama likaJesu. Sinyenyeta ingadi yakho Jesu lenemandla nanamuhla ngegama likaJesu. Uthi bakhona la kusiko lide lelide Baba wethu lo ingcwele. Siyabafihla kuwe ngegama likaJesu. Basebenzise lemathanza in your kingdom of Jesus namhla kuseni. Siyabonga Nkosi ukuthi utawumangalisa libandla lakho ngabo. Utawubamangalisa bona ngena kulokuhle lokunako ngabo ngegama likaJesu. Bring all the plans you have for this church, oh God, to fruition. Even in our time, Unkulunkulu wethu, may we taste your goodness in the name of Jesus. Thatha Nkosi control of this service. Nanamita wendeni lemathanza do a new thing even in this morning. In the name of Jesus. Amen. Ngibingelela ngokubathobile wakadlamini uMlomusha walakhaya nomthandayo kakhulu Jesu bazalwane amen. Bazalwane cela kubona la ngabe khona labazivakashele ukuthi bakhona yini sonke namuhla. Manje baphambi isandla sitobamukela ngetandla bazalwane. Ayisho ukuthi sonke sibalakhaya bazalwane amen. Bazalwane lesihambile last week isibamlabasha sisekhempini lapha eMbabane. Ngisherisha lokuncane nje bazalwane ngoba sibaningi labasha lapha sisatofuna bonisherishela kulo into ofuna boni bephulela labuva. Ngicela sisicolile amfunzele Hebrews 12 verse 1. Noma nosatfolile bazalwane Hebrews 12 verse 1. Praise team. Ngabayibheka. Ngakho-ke njengoba situngele lesiqumbi lesikhulu kangaka sabofakazi asilahle konke lokusinzayo nesono lesigigelana njengelwane asigijime ngekucinisela kulo mncintiswano losembi kwethu. Amen bazalwane. Safunza abazalwane besifundiswa ngibabemyeni asifundisa ngekuthi sisemncintiswaneni bazalwane. We have to run kulo ukugijima kwethu utoba netimo la ndleleni lesidibana nato. Letimo angeke tibe lula, angeke sikhone letinye tato masodvana. But sibogijima bazalwane sithi masigijima sikhumbule ukuthi Jesu naye waqala gijima waqeda.
mase sicayekile sesibona ukuthi asisathe sitonda njani sivulela iBhayibheli sikhumbule ukuthi lo muntu lesimlingisela waqala waqedza safunza babe safunza nange-evangelism bese i-example le kuthiwa yabona nje mahwalala bevele i-evangelism last week bese i-example bazalwane le ngakufunza ukuthi i-evangelism akusikuthi nitophuma nihambe nikhanze igroup yebantu nishumayele wathi babe myeni you can evangelize ngekuthi i-lifestyle evangelism bazalwane indlela lophila ngayo every day uya-evangelize kulabantu bakubone uphilisa kwakhe bayakubona ukuthi ungumfana kaNkulunkulu bafune kufana nawe. Amen. So I wanna challenge each and everyone bazalwane ukuthi sisahamba uthi mawuhamba ungumfana kaNkulunkulu ukhumbule ukuthi you are evangelizing ukhumbule ukuthi khona umuntu lokubonile khona umuntu loshumayelekayo ngekubona wena. Amen. Angavaleli bantu labasha lifuwa bazalwane ngicela ale Bushi na Bush bazalwane ngibhushi ngicabanga nambone emavidiyweni mase-evangelism ngabatshela ngathi le kwenta la sawubuya sekwenta ekhaya ngisho ekhaya basana unaBushi kunaSinana kunaMbeki satosicalela sisalele ingoma yevulethi kobonga nemachawa aphiwe nemchele bete abantu abasha batoshera nabo labakhona. Amen. Bantu abasha bazalwane ngicela namuntu akude bantu abasha athi sigcwele bazalwane. Amen. wathi make ajabule nangabe bomvuselelo beta kuye babonge bathi thank you mami for this and this uyajabule bese nasebacela siyahluleka lokuba kubancisha cause babongile ba-appreciate nathi sesibongile bazalwane i-district isiphathisile bazalwane i-district isiphathisile bazalwane
ngathi niyabona kubhaliwe mahwalala. Lenye imbabazalwane sesinumber 2 kuma churches nase district sesilandzela imbabane ngetinombolo. So Sengabacela nje umnazala ukuthi basithandazele ukuthi singakhulu ngetinombolo kuphela but sikhule na spiritual bazalwane like sesibanenge siyajabula bazalwane. Bathi namathikithi senibanenge mahwalala siniketa 2 and siniketa namanenge. Lamathikithi lawa bazalwane lela 150 lela 250 lela 150 uwina ngilebela sothengisa last year last la 150 uwina I breakfast for 2. Shothi nje na una 2 I advise ukuthi ungawathatha lawo even unathi Doran bese la bese la 250 bazalwane uwina la 250 siwina appliance but yathi disitha tobuwa ukuthi ngiplay appliance ungalithatha bazalwane ulibadale so uqoleka late November so ungalibadala nabo 10 rand bazalwane siyacela isupport yenu ya bazalwane ndoko nje docela lotosithathisa umnikelo eThekwini bazalwane amen amen ngifela kuwe ngiyakhosela elamela ngifela kuwe ngiyakhosela elamela ngifela kuwe ngiyakhosela elamela ngifela kuwe ngiyakhosela elamela ngifela kuwe ngiyakhosela Nanyalo babewethu wethembekile siyanikela nje tonke tinkonzo sesatenda secakito kunimandla wonke la kunanayi yenyanza lesiyelekile kuneminikelo kunento sekwendeke kuwe Heavenly Father konke nje simakathe ngabo sisi nje siletha livumo kuwe babewethu wethembekile ngabo simakathe sirecognize ukuthi nguwe wedwa uNkulunkulu babe konke lesinabo wesidependa kuwe wena lohlele esitalweni senkosi nanyalo Heavenly Father sisetawungena evini lakho wena lohlele esilalweni senkosi engathi babe bongaguqisa simakathe tonke simakathe timbo lezi setinhlitweni tefu sikhohlwe konke mnini mandla wonke inkinga kumbe lesishile emakhaya idzingo lokunye lokwanalokwa Heavenly Father but nje inhlitiyo teluleke wena lohlele esilalweni senkosi tiluleke lokuvala ivi lakho babe wethu wethembekile coba nenxebo yakho Heavenly Father isakhuluma sikabu kuyona sibone wena licobo lwakho nimandla wonke konke lokucelwa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen
Siyabonga uNkulunkulu esimele, siyabonga Somandla. Wethembekile wena Baba esikhathini konke. Noma emabala babe avela sisahamba endleleni. Kodwa nangabe sikholwa nguwe Kristu Jesu wena Nkosi uyasihlanda. Ngamunye nangamunye simakade sifisile ukuhamba endleleni sethembekile. Sifisile ukuhamba endleleni Baba singabuke eceleni. Sifisile ukuhamba endleleni sibuke kuwe Kristu. Njengoba Baba sekufakaziwe lapha Baba ukuthi makungabikho lokusiphazamisa endleleni yakho. Siyabonga Baba ukuthi wena Baba usibamba ngesandla. Wena Nkosi ufuna ukuthi sifike ekhaya ezulwini lapho Baba isiphetho sethu sibekele khona. Namanje mina Baba ekhuluma nezinhliziyo zethu netimpilo zethu. Baba uNgcwele bese senda livi lakho siyalifila. Bonke lokho sicela ngoba sethemba igama la Jesu Kristu umfelo wethu. Amen. Asibonge bazalwane. Nivusele emini egameni la Jesu Kristu. Vusele umfundisi tshele namake. Vusele bonke bomabe labakhona. Vusele bonke bomake labakhona. Vusele masingila dance lakhona. Vusele bantu labasha egameni la Jesu Kristu. Vusele Children's Ministry egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane kuba khona la. Sibonge bathandwa namsebenzi omuhle nenwendako. Kuyasithobisa bazalwane. Hallelujah. Wangathi uNkulunkulu anganibusisa lapho nithethe khona achubeke nanidedetele. Hallelujah. Bazalwane maye siyapichenya ngayo. Hallelujah. Nonke bazalwane maye siyapichenya ngayo. Siyanthanda bazalwane njengoba naNkulunkulu anithanda. Sifisela konke lokuhle bazalwane empilweni konke lenikwendako. Hallelujah. Ngiyanaka nje bazalwane ukuthi hayi man ikhona kumbe inhlasana. Yabanye babona umlotha kanti khona lenhlasana. Hallelujah. Futhi yavela kancane kancane. Amen. Balabasha siyabonga. Yebo siwabonile emavideo. Mina nje ngabathi ngiyayibuka le video ngisawo. Ingathi YouTube mawala la. Baphila bani. Hallelujah. So siyabonga abantu abasha kuloko. Ningakunaki lo lokuthi. Nangabe sowusebenza ubonakala ubogatha lo. Hallelujah. Work is to fix your eyes on Jesus. Hallelujah. Siyabonga bangcwele. Ngicela singakaqhubeki nelive bazalwane. Namhla kuseni ngithola umbiko bazalwane ngento ngibonile etindzabeni nakulo ndebe lesiphofaneni. Na ubuka leti ndzaba ubuka lesiphofaneni ungacabanga ukuthi kumbe ungakuthinzana nawo. Bazalwane kulobunye wala bashonile kunasiswama keHlanzi. Hallelujah. So ke bazalwane umndeni wakaHlanzi bayile nje namhla bangasekhaya yena nemiyeni wakhe bakulabo labashonile kule nkodi. So ngicela bazalwane sisukumile umfundisi tshele edelanga empilo bazalwane sitobeka lo mndeni emkhulekweni kuthi nakulesikhathi uNkulunkulu amanye abadudude. Hallelujah. Kulokunye bazalwane sivile ukuthi namake masina naye bazalwane uphathekile kungako nje namhla ngekho emkhathini wethu. Usale uyarecover ke so ngasekhaya bazalwane kungaba kuhle ukuthi sibabekele abazalwane enkosini. Nalabanye ke bazalwane kunako komhlanga sidakhumbula abazalwane sabikelwa ngaye ukuthi abephathekile namkhulu uphathekile mkhulu ke bekasola sesibedlela uphumile ngalesine nabo bazalwane sebangasekhaya. Sithandaze nje nabo bazalwane in our prayer closets and corners sibabeke nje bonke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ende umsebenzi lophelele kubaphilisa. Hallelujah. Ngicela sisukumele umfundisi tshele amana sikhulekele lemindeni nalabanye bazalwane lenabe abangabili. Baba wethu semini sonzela kwemidlalo wezulu nomhlaba unalo wathi sente bani umfanekiso wethu basifuthi sitakuwe Baba ngoba wena
umelusi lolungile wena lovela ukuthi khathileti njengaleti lapho sishiywa tihloko tethu lapho sihlaseleka khona ngendlela letahlukahlukene sesiphakamisela kuyo uNkulunkulu nawumndeni wakaHlanzelo kulesimo esibuhlungu nakangaka wena ke uNkulunkulu wendududu yonke uyavela kulesikhathi kulesimo wena ufinyelela lapho singeke thina sifinyelele khona finyelela kulomndeni babe sithi wena uNkulunkulu longehlula lupho sicela babe uvele kuko konke kulesimo bathuteke basitakale nokufihla bona lapho lethu tihloko sikhulekela nomndeni wakaHlanzelo sinawo la sibabe badududena nabo basevela umbiko lobuhlungu kangaka uNkulunkulu wethu ube ndibasonzele kuwe bakhonde wena bakudumise ukuthi wena uNkulunkulu lokhona noma isimo sinje siyabonga babe emndeni wamasinali siva ngawo usiphathekile wena uNkulunkulu wamkhanza umkhwekathi kaPetro aphathekile phethe umkhuhlane wase uyawukhutha esikhutha babe imikhuhlane lekhona ehlasela libandla lakho nakho komhlanga siyabona ukuthi nababe emhlanga sokuphumile esibhedlela babe wethu ingcwele wena uNkulunkulu lothi uNkulunkulu wenyama yonke ukhona yini lokwehlula wena akukho simakathi nangempela the things which are impossible with men are possible with you the living God siyemukela babe phatha sandla sakho nelibandla lonke nalabanye labangakasho uNkulunkulu lokhona kubona sithi uNkulunkulu wethu wengcwele kube khona i-breakthrough nakubo egameni likaJesu lelingilona linemandla onke amen. Hallelujah. Sibonga bangcwele sibonge kuba khona benu nonke bathandekayo indzaba yesikhathi haleluya nambanginike ngalesikhathi labanginike ngaso haleluya so ke bazalwane sitawukhonda nje bangcwele uNkulunkulu utawuba nathi John chapter 3 bazalwane verse 1 to 3 hallelujah John chapter 3 verse 1 to 3 sisavula nje bazalwane umntwanaka ukuthi kukhona tikhathi empilweni lapho khona ufika bese uyarealize ukuthi lo lokwatiko ku limited lo lokwatiko kufike kube khona la kugcina khona manje nangabe kukanjalo bese udzinga lo mnikati weliciniso ukuthi bese uyakhanyisela ukuthi yini lo longayadi lapha bazalwa leliciniso litholakala eveni lenkosi manje la sitawufunza khona kunemholi walelibandla lakaJuda lemafarisi lo wathi uyefika kuKristu Jesu naye athi ede utawubuta ngalokunye Jesu wase uyamangalisa ngala lamphendula ngawo wase uyarealize ukuthi yati ngathi lebengwadi kuncane kakhulu haleluya manje lamagama lamtshela wona Kristu ayishintsha inhliziyo yakhe sitawubona ke bazalwane sisachubeka nalombhalo sitawubuka phase isihloko lesithi talwa kabusha be born again hallelujah Dr. Bekhona lo mfunzelako John chapter 3 verse 1 to 3 Kwase kwaba khona umuntu wakubaFarisi libito lakhe bekuNikodemu abeyindvuna yemaJuda weda kuJesu ngalobunye busuku wefika wathi mfundisi siyati ukuthi wena ungumfundisi lophuma kuNkulunkulu ngobe kude umuntu longenda timangaliso letingaka nakade eNkulunkulu Jesu wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe ngaphandle kwekuthi umuntu atalwe kabusha ngekwasezulwini angeke awubone umbuso waNkulunkulu hallelujah ngesingisi lithi now there was a man of the Pharisees named Nicodemus a ruler of the Jews this man came to Jesus by night and said to him Rabbi we know that you are a teacher come from God for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered him,
Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Live lasmakathe lelibazalwane libhalelwe thine, lilungele thine futhi liphilisa thine. Lapha bazalwane Nicodemus uvelelwa ingcayizivele. Kristu ukhuluma emagama lamdida. Lokungichazako ngaye Nicodemus ukuthi unalesibinzi sekuveta ukuthi Nkosi yathi angiunderstand ukuthi uthini. Uyabuta Nicodemus ku verse 4 uthi, how can a man be born when he is old? Can he enter second time into his mother's womb and be born? Yebo lo mbuto mhlambe namhla ungawubuka wena kwangazuthi bowulibele. But mina ngiyabonga ukuthi wawubuta Nicodemus. Kuze Kristu atasivetela leliqiniso lesingeke siliqonze. Kuthi umuntu kuyadzingwa ukuthi atalwe kabusha. Na kamthandekayo lapha lithi Nicodemus abengasiye nje umJuda. Abengasiye nje umFarisi. Kepha bekangilomunye webaholi ethempelini. Lenzaba yekuba umFarisi yebo inawo lama negative linkages nawo ukuthi mhlawumbe bebaphikisa Jesu. Kodwa leqiniso lithi umsebenzi bebawenda wawumcoka kakhulu. Ngoba lo msebenzi bebawenda kufundzisa lelivi laNkulunkulu kubantu. Lo msebenzi bebawenda kwenta isiqiniseko sokuthi bantu balandzela lo mthetho uNkulunkulu bekawubekile. Kodwa kunento lengiyinakako kulamagama lawashoko Nicodemus nakafika kuKristu. Athi lamagama naka uthi we know. Akasho ukuthi I know. Usho uthi we know. Lokusho ukuthi bazalwane kulomsebenzi bekawenda Kristu ngale ngemuva. Labaholi bese bevile ukuthi hey ukhona Mesiya losavelile noma kukhona umuntu lothi uMesiya losavelile. Mhlambe bevange ukuthi uliguqulile manje abalwayile limnanze ekhana. Kumbe bevanga lesikhani Jesu aguqula ematafula lapha ethempelini. Abekhuta labantu ukuthi hey indlu yababe wami afuneki ngabe kanje. Kusho ukuthi base bayaqala bayadiscuss among them. Kuthi hey ngabe nguye yini lo Mesiya lo? Ngaka ukuthi bazalwane bona phela laba bebawudadisha lo mbhalo. Bona laba bebatibuka leti prophet obekhulunyiwe ngeke ukuthi kuyawufika umbuso waNkulunkulu. Ngaka ukuthi bazalwane inkinga kumbe beyikhona kubo. Ngokuthi le Bible la ufunza iOld Testament yayikhuluma ngalombuso wendlu yaDavid. Lokusho ukuthi kumbe bona bebagathe ukuthi nasikhuluma ngembuso wasezulwini kuyawuphindze kumbe kubuye ebukhosi kaIsrael. Ngoba lapha la sifunza khona abazalwane bese kude lobukhosi. So nakutawuqhamuka indvodza ikhuluma ngelivi laNkulunkulu yenta umangaliso bona bebabona nje umprofeti. Manje kumbe laba bamthuma Nicodemus ukuthi hey Nicodemus ake sewuhambe ndodza yemadvodza uhambe uyawubuta namJesu ukuthi ingabe vele ude ngaliphi. Kungako bazalwane lapha le Bible liveta ukuthi Nicodemus wefika kuJesu ebusuku. Lokusho ukuthi kumbe bekhona ukuthi hey kufuna ndoda uhambe bangakuboni labantu ngoba nabatakubona kumbe batawuba nembuzo ukuthi wo ingabe vele nine baholi nithi nguye yini lo Mesiya.
Kepha-ke nawunaka bazalwane, there is a deeper meaning here. Ngokuthi lapha labantu noma labaholi basethempelini, they were in the dark ngenxa yokuthi bebangamboni Kristu kuthi indodana kaNkulunkulu. Uthi in Johane ngale ku chapter 1 verse 4, uthi in him was life and life was the light of men. Lokho uthi nangabe bongamathi Kristu bekufanele ukuthi wena impilo yakho isemnyameni. Manje lapha bazalwane ukungasibinzi Nicodemus uyayakha le ndlela ukuthi efike Kristu Jesu. Efike atawuva ukuthi ngabe Kristu Jesu udengani lapha emhlabeni. Manje ke bazalwane lapha Kristu sokhuluma lamavu. Ngithi namhla ekuseni ngisathi kufuna sitalwe kabusha. Lokudalwa kabusha kutawuqala ngokuthi usonzele kuKristu. Na usonzela kuKristu kunemavi ekuphila latawakhuluma empilweni yakho. Nginaka ukuthi bazalwane lapha kunalesikhathi ngale ku chapter 6 lapho khona kuthiwa abafundi baKristu base bayahamba sebayakhwesha kuye. Uthi Kristu kulaba labangu-12 nani ngidawuhamba yini? Kunemagama la washoko Petro lapho uthi Nkosi kodwa thina singahamba singasuka kuwe siyephi? Ngoba kuwe kutholakala emavi ekuphila. Na usonzela Kristu mntwana sekhaya ube intentional about growing in him. Utawuthola lamavi latawushintsha impilo yakho akunike ukuphila. Hayi nje kuphila kwalamhlabeni kodwa kuphila kwaphakathi. Manje lapho bazalwane uyefika lapha Nicodemus ukhuluma lamagama kuKristu. Uthi ke lo verse 3 bazalwane, then Jesus answered him. Hallelujah. Ngithi lapha bazalwane asinake kokuthi tonke timphendvulo temibuto lonato tiyatholakala kuKristu. Nangabe utawutalwa kabusha, any question that you have about your life, if you develop your relationship with Christ, Kristu utakuvetela likhambi. Kristu utakuvetela imphendvulo. Ngendeka kungabi kule mphendvulo loyifunako, kodwa imphendvulo ikhona iyatholakala kuKristu. So lithi lapha Jesus answered him. Uthini ke Kristu? Uqala ngalamagama uthi truly truly I say to you. Nithi lapha bazalwane nawutalwa kabusha, you will encounter the truth. Ubonaka aze wathi Kristu truly truly I say to you. Kufuna uyinake lento latayisho Kristu ngoba it is a principle truth la latayikhuluma. Leqiniso lelihambisana nalokumlandzela yena litawuvela emva kwalamagama lathi truly truly I say to you. Empeleni ngales Greek lekwabhalwe ngayo le New Testament lamagama athi amen amen I say to you. Because yena alpha omega emagama lawakhulumako amen ngoba angiwo. Amen ngoba akagucuki. Amen ngoba iletha impilo. Amen ngoba abuya kuNkulunkulu. Uthi ke Kristu uchazela Nicodemus uthi truly truly I say to you. So veta ke lamagama lamdida Nicodemus. Uthi unless one is born again. Lapha bazalwane kuvela iprinciple lesvetela ngokuthi yebo physically we are born and we live. But nasifunza iBhayibheli siyathola ukuthi lo mtimba lesiphila kuwo lithi livi lasimakathe unebuthakathaka. eNkulunkulu yakwati lokho. Kungako uNkulunkulu in his grand plan yemuntu uthi ufuna ukubuyisana nemuntu uthi kukhona into lekufuna bese iyashintsha. Kufuna umuntu atalwe kabusha. Kusho ukuthi bazalwane na ungaphila lamhlabeni noma ungaphila ube ngibhudi lokahle noma ungaphila ube ngisisi lokahle uphila ube ngimake lokahle uphila ube ngibabe lokahle kodwa nangabe ungakatalwa kabusha umntwana nasekhaya yathi ukuthi awukaphelele indlela le ekhaya ezulwini ngeke uyibone
uthi ke lapha nakakhuluma Kristu uthi lapha you must be born again. Athi lamanye ama version you must be born from above. Lokho ukuthi Kristu lapha uletha le principle ukuthi ngana sekhaya as long as usaphila emhlabeni there comes a time when you need to make a decision to follow Christ. Ngilapho ke la utalwa kabusha khona. It is a spiritual birth. It is a moment when you realize ukuthi lempilo lengiphilako inesiphetho lekungufa. Kodwa nangabe ngifuna ukuphila phakathe kusho ukuthi mine ngifune lomunye lotanginika impilo yaphakathe lekungKristu Jesu. Ngithe mina ngiyabonga ukuthi Nicodemus wawubuta lo mbuzo. Ngoba it is from the very conversation la kuvela khona John 3 verse 16 ukuthi uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela ngendvodzana yakhe ukuba ife kuze loyo lokholwa ngiyo angendi njani angabhubhi kodwa abe nekuphila kwaphakathe. Kufuna sitalwe kabusha. Ngithe ekuqaleni bazalwane lapha abengakhulumi nje Jesu nemJuda. Abekhuluma nemuntu lo wathi umthetho umlofundisa umthetho umuntu lo gadze ukuthi abantu bayawulandzela yini umthetho kaNkulunkulu. Ukhuluma lamagama ukuthi yebo niyawulandzela lo mthetho niwulandzela kahle futhi nize bazalwane yathi naso ufunza lenzaba yale mithetho yemaJuda ikakhulu lenzaba yesabatha kwathiwa ngesabatha lekakho akufuneka ikubonakale ngisho idust. Kwabonakala idust kusho ukuthi bowusebenta upanishwe kube liqala manje uyababona labantu ukuthi they were so particular about the things of the law but bangaboni uNkulunkulu nasalethe indvodzana. Uthi ke Kristu Jesu lapha kuNicodemus uboconza kahle ukuthi nangabe ufuna ukubona lo mbuso waNkulunkulu kufuna utalwe kabusha. Bona bebabheke ukuthi umbuso waNkulunkulu kuyawuba nenkosi leyawuqhamuka kumbe yebo mhlambe kube Jesu watalwa mhlambe nguye babakhe Josepha. Mhlambe bebatawuva ukuthi lembala Josepha is from the line of David. Yebo ufanele kumbe kube Jesu watalelwa endlini lekahle kumbe kube Jesu akatalelwanga lapha atalelwa khona esibayeni. Mhlambe bebatambilliver but nababuka le history yakhe kuthi hayi le ndodza yaseGalile lena ingasitshelani ngembuso kaNkulunkulu. Wasuyabakhanisela Jesu ukuthi cha ndoda akusiko njengoba nicabanga. Le information lebenayo le knowledge benayo is limited. Kodwa Nicodemus ngicela ukungetela nekukwembulela ukuthi lapha na ufuna umbuso waNkulunkulu kufuna ukuthi utalwe kabusha. A spiritual birth. So that lithi lana ukuthi if unless one is born again he cannot see the kingdom of God. Hallelujah. Manje lapha bazalwane nginaka ukuthi nganamafishane uthi Kristu there is a condition. Lo mbuso waNkulunkulu is the reign of God. Lo mbuso waNkulunkulu is the rule of God. Lo mbuso waNkulunkulu kunang Jesu lathi nakathandaza wathi thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Uthini Jesu lana? Uthi Nicodemus nangabe ungakatalwa kabusha utababethela amehlo akamoya ekubona ukuthi sesikhathi lesisha lesi. uNkulunkulu is doing a new thing. So ke nanathi sikumahwalala bazalwane nasingakatalwa kabusha ngeke siyibone lento lensha uNkulunkulu la endawo ngeke siunderstand lento lensha uNkulunkulu la endawo ngeke siexperience lento lensha uNkulunkulu la endawo. You need to be born again. Akunenzaba ukuthi mhlambe soneminyaka lemingakhi waqala kuTyson Pen. Ngibeka mabomu ngithi waqala kuTyson Pen. Ngoba ngendeka kube mhlambe babe Mohammed uhlele iminyaka le25 solo uyeta religiously kepha akamemukelanga Kristu. Akamemukelanga Kristu. So lapha Jesu uyaveta ukuthi yebo nibaphathi betimfihlakalo nifunza umbhalo nembulele abantu nifundzise abantu kodwa kufana nekuthi niyadlala ngenxa yokuthi aniboni ukuthi nidzinga kutalwa in the spiritual realm. Nasikhuluma about being born again.
asikhulumi about the physical birth. Now uthi birth bathandekayo kusho into lentsha. Umuntu lotalwa kusho ukuthi ufika into this world abengawati lomhlaba. Sekunalento lentsha laphila kuyo, sekunalento lentsha lakhula kuyo. Lokusho ukuthi na utalwe kabusha mntana sekhaya, you are like a child. Kungako athi Jesu sibantwana bakhe. Umntwana ke nasatelwe ubhekekile uthi bese uyakhula. So ke kulomnyaka sisathi growing in the Lord. Kusho ukuthi kufuna selesho ukuthi sidelwe kabusha. Lapha bazalwane kunemehluko. Lo mthetho bowuphusha i-compliance. Kukhona lapho bazalwane la ukhanza ukuthi khona le ndlela lesebenza ngayo, it's about just following the rules. Ukhanza ukuthi lo muntu uyayilandzela kuncabekelwana lesibekile kepha kazange sekayemukela inkosi. Kodwa lapha uthi Kristu Jesu no, mina sengifuna abantu labatawukholwa ngimi kuze ngitawutransforma lempilo yabo. Ibe ngilokho lokufunwa ngibaba ezulwini. Lokho kutawendeka na utelwe kabusha. Ngendika kube ukhona, ngendika kube ubusy, ngendika kube uthi hayi nami nginalo libandla, kodwa umuntu namhla emini uthi utelwe kabusha yini? Kwangathi impendulo ingathi yebo. Ngoba na utelwe kabusha abathandekayo, thina sitawubona ngale tendo. Thina sitawubona ngale mpilo. Ngoba na utelwe kabusha abathandekayo, it is when you leave your will kuKristu esiphambanweni. Uthi Nkosi njengoba siya kuma Easter, sikhumbula lo msebenzi lophelele lo wawenda wena ngoba wafa kwabanganye wafela tonotetfu ukuba thina sikholwe nguwe. Wena lo indvodzana yaNkulunkulu. Na utelwe kabusha abathandekayo kusho ukuthi ushiya le will yakho kuNkulunkulu uthi Nkosi sengisetandleni takho simakathe ngibumbe ngoba thina we cannot operate in the spiritual realm because I realm yamoya lengcwele leyo. Na utalwa kabusha you surrender your life to Christ. Moya lengcwele ahlale kuwe aphile kuwe sale athatha over. Uthi khanze letinto takudzala uthi nakabhala lapha Paula uthi lapha mina sengitelwe kabusha lokudzala kwendlulile lokusho ukuthi bazalwane naso utelwe kabusha ngulapho khona sotinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu. Uthi Nkosi take control of my life. Utibone mntana sekhaya kancane kancane sikhuluma ngediscipleship kulamalanga ukushiyelo kwasemuva ukuthi hayi yathi itolo bengikwenda lokho itolo lokubeka ungihlula kodwa nawe ngabutelwe kabusha utinikele kuKristu ngalokuphelele uyambona uNkulunkulu asebenza impilo yakho uyatibona ushiya indvo tangemuva uyatibona ulangatelela bukhona basimakathe uyatibona ulangatelela indvo tenkosi uyatibona sokuthi avela kuNkulunkulu uthi Nkosi use me for your purpose because utelwe kabusha. Lenzaba ekutalwa kabusha iqala ngekwethi uyamukele Kristu Jesu. Uthi naso tinikele lokumemukela abazalwane sithe enasifunza ngediscipleship uba yiconvert. Bese ke nasithi le process of being born le process ekutalwa kabusha ithi ke manje ke ngithi ke Nkosi sengimukele wena njengenkosi nemsindisi wami. Then you let the Holy Spirit take control of you. Take control of your life. Utaguide yena, utakubonisa yena, utakuvetela yena lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukwende in your life. And you will experience God and you will see him in a new way. Utelwe kabusha. Na utelwe kabusha mntana sekhaya. Nginaka leligama noma nginaka nje le principle of birth. Lapha kunalendvodza leNicodemus. Yona yefika kuKristu. Iyasho Kristu ukuthi hey thina siyabona ukuthi wena ukhona lento lekhona kuwe. And nakathi Kristu truly I say to you unless one is born again he will not see the kingdom of heaven. Kristu wahlanyela imbewu in his heart. Ukuthi singahlali phansi nalendvangeli kodwa sihambe silishumayele ngemlomo silishumayele ngempilo yethu silishumayele ngekwenta kwethu leni ngoba funa sihlanyele lelivi lasimakathe kubantu nase silihlanyele ke bazalwane
leli litakwenta kulomuntu kwentiwa uNkulunkulu. Ngeke uyigucule wena inhlitiyo yemuntu, kodwa ungayishumayela imihla ngemalanga. Ungayishumayela ngethi ukhulume lelivi laNkulunkulu. Ungayishumayela ngekuthi ube ubufakazi wena ngale transformation lendiwa ngumoya oyingcwele in your own life, in your own heart. Lo muntu athi sekayivile lento bese ubuka wena athi hayi mani ngiyambona lo babe bekangasinjena itolo kodwa webuke la Kristu. I can see the transformation in his life. Uyakhuluma uyashumayela kulo muntu. Moya lengcwele ngalapha usebenza lempilo yalomuntu. Lapha bazalwane ngifuna ukuthi lenzaba iqalwa kabusha iyabonakala. Lento iyavela kancane kancane. Lapha kunaka nje le character ya Nicodemus bazalwane. Wafika kokuqala ufika ebusuku utokhuluma naKristu. Nawufunza lapha ku chapter I think in chapter 7 yini ngale kufika isikhathi lapho khona Kristu uyashumayela lapha ukhuluma emagama lathi yena ungemandi ekuphila. Lithi le Bible lapha le tati mthetho tafika setifuna kumbopha kwenta njani bazalwane wavuka yena lo Nicodemus wathi kahleni uthini umthetho ingabe umuntu singambopha yini singakamniki ithuba lekutivikela. Hoyi base bayabuka labantu bathi hayi mani Nicodemus ungawasho njani emagama la kanjena yini ngathi nawe waseGalili. Yini bazalwane kwentekeni Nicodemus lento akayiceli kodwa wakhulunywa emavi akhulunywa nguJesu kuye watalwa kabusha angaboni. Ngithi watalwa kabusha leni na uhamba uya ngale Johannes chapter 19 Jesu sekafile esiphambanweni kunebantu labavela lapho uyabaveta John uyabhala ngabo. Lomunye wabo kwakunguNicodemus. Siwa Nicodemus wefika lapha nema spices kutawuqothiswa lomtimba kulungiselela kungqwatshwa. Lapho bazalwane lendvo lembewu bese ihlanyelwe lembewu bese imilile. Ngama uba wafika Nicodemus lapho khona asariska nekuthi bangamqosha le ethempelini wathi no, I heard the words of life from this man and I can feel that my life is transformed. Nithi bazalwane namhlanje vumela uNkulunkulu akudale kabusha. Vumela moya ngcwele asebenze kuwe. This is not a matter of the mind but it's a matter of the heart. Inhlitiyo bazalwane ngiyona le influencer ingqondo and influences our action. But now tawunikela inhlitiyo yakho kuNkulunkulu ngalokuphelele. Uthi Nkosi ake usebenze impilo yakho. Ubo wathi ke ukuthi sowudelwe kabusha. Kuyenteka bazalwane kaningi ukuthi siyiqinise inhlitiyo yethu. Empeleni na ubuyela emuva bazalwane ndawucela kube khona lokufunzela incwadi ya Ezekiel chapter 36 verse 25 to 26. Ikhuluma ngalendzaba yenhlitiyo. Ukuthi bathandekayo uNkulunkulu ufuna inhlitiyo. Mbele nawunaka lithi the Bible, the greatest commandment is loving the Lord with all your heart and your soul and your strength. Le ningoba lenzaba iqala enhlitiyweni. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 26. Lithi ngesingisi lapha, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanliness, and from all your idols I will cleanse you. 26. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. Hallelujah. Lapha bazalwane lesi prophet osibhalwa ngumprofeti Ezekiel. Ubhala ngesikhathi bantwana bakaIsrael basekuthunjweni. Kodwa ubhala uyabathembisa ukuthi uthi uNkulunkulu mina ngiyawakha lisu lekuthi noma ngabe nyalo lisekuthunjweni kodwa nithole inkululeko. Lithi livi laSimakathe, him who the Son sets free is free indeed. Utawukhululeka nini? Utawukhululeka na utalwa kabusha.
when you allow the Holy Spirit to renew your spirit. Uthi Kristu lapha lenzaba is not about being born in the flesh, but is being born in the spirit. Uze ufika lapho khona athi moya ngeke umati ukuthi wendani kuthi ubheke phi ngeke ukwati lokho kodwa lekufuneka kuwe ukuthi you give your life to Christ and you give your heart to him. You give your heart to the Holy Spirit. Moya lwengcwele utaso uyayisebenza ngempilo yakho. Kancane kancane ngiyayibekisa mina ngabochuchuza bazalwane. Kuthi sisahamba sihle singena emeneni. Ubuye ungaboni ibhloko lakho linabochuchuza. Kodwa nabanye babone. Lokumcoka ukuthi uvume entonoto yakho. Bese uthi Nkosi ake ungiside. Kuthi ngingoni futhi. Kristu aketelanga to change bad people into good people. Wetela kuta ukushintsha abantu basuke ekufeni bayiphile ngaphakathi. Sesilivile iqiniso bazalwane. Asingabi ngilabatayo ekufeni ngaphakathi. Kodwa kwethu ukuthi sikhethe kuphila. Kuphila kutholakala Kristu. Kuphila kutholakala kuye yedwa. Kuphila kutholakala na utata inikela. Kuphila xa utholakala na utawuyekela kuqinisa inhliziyo yakho. Uvumele uNkulunkulu asebenze impilo yakho. Wethembekile yena ukuthi utakwenda lokho. Lapha kulendzawo yaseJerusalem noma kulendzawo yaka-Israyeli kwakunendvodza lebekuthiwa nguSawuli. Naye bazalwane bekangumfarisi inhliziyo yakhe iqinile ukuthi hayi lento yaKristu angiyiva. Kodwa kwefika an encounter where Jesu wadibana naye directly. Wathi kodwa Saul, why are you persecuting me? Wathi lento loyenda against my church is aimed at me ngiyayiva ngiyibona. Wase uNkulunkulu ushintsha inhliziyo ya Saul. Ligama lakhe lelisha kwabaMpawuli. The New Testament igcwele incwadi ibhalwe nguye ubhalela emabandla. uNkulunkulu sekaguqulele inhliziyo sekungasiyo leyo lelandzela umthetho kodwa sekungilele econza kahle ukuthi umusa waNkulunkulu wanele bonke abantu. Usengashintsha mntana sekhaya. It is never too late. Being born again is not about age. Ukutalwa kabusha is about a willing heart. Nangabe uthi Nkosi ngiyadinikela kucula impilo yami. Ngifuna impilo yami ifane neyakho. Kuhamba kwami kufane nekwakho. I-relationship yami nawe ikhule is when you are born again. Talwa kabusha. Vumela Inkosi isebenze impilo yakho. And you will see wonders in your life. uNkulunkulu utaphakamisa. He's doing a new thing. Ngeke uyibone mntwana sekhaya nangabe uhleli ngaphandle. Kodwa kwakho ukuthi njengoba wamemukela yena, allow him to regenerate you. Allow him to renew your soul. Allow him to renew your spirit. Ukuze kholwa kwakho utawuqina kukhulu. Ufuna kwenda njani uNkulunkulu? Ufuna kuqala ngami nawe. Kodwa kwethu is to let go of our intentions. Let go of our hearts. Sithi Nkosi, thatha mina nempilo yami. Uyisebenzise for your will and your purpose. Uqalile uNkulunkulu uyasebenza. Ungabe uyakubona yini wena? Ungasali ngaphandle. Yiba ingcenye yemsebenzi kaNkulunkulu. Talwa kabusha. Be born again. And God will transform your life. Ngicela sisukume still confident. Thank you.
the Holy Spirit lives in you. Outsinging, we are to certain places to find the Holy Spirit. When you accept Christ, Romans, the word is near you, it's in your mouth. When you confess it with your mouth and believe it in your heart that Christ is Lord, you are saved. Let go of your heart. Thina kwethu sitawubona nje letendo sitawubona lempilo ukuthi uNkulunkulu uyasebenza la, and glory will be unto God. Ngeke utendele mntana sekhaya ngekuhlakanipha kwakho nangekwati kwakho, ngoba kuhambe kuphele kube nemkhawulo. God wants to renew your soul. God wants to renew your spirit. Jehovah Siyagma Easter, that's why we remember the death and resurrection of Christ. Because through him, we are able to be reborn again. Talwa kabush. Talwa kabush. Vuma uNkulunkulu asebenze impilo yakho. Vuma uNkulunkulu ashintshe impilo yakho. Utawumangala lokuhle latakwendela bona. Ungaqinisi inhliziyo mntana sekhaya. Vuma nje uthi Nkosi ngilapha phambi kwakho. Just use me. Just work on me. Just transform me into your likeness. Wethembekile uNkulunkulu utakwenda lokho. Insinziso ikhonela bonke abantu. Talwa kabusha kukhonela bonke abantu. It is not late. And it's never too late. But the time is now. Uthi Nkosi, ake uthi renew my spirit. Renew my soul. Ngisahamba endleleni kuningi lokuvelile. Lokunye kwangiphazamisa. Lokunye kwangikhweshisa. Lokunye ngwethwele. Kodwa namhla emini ngithi ukhona Kristu. Ukhonela kutokukhulula. Khonela tokuphe manje. Khonela ukuthi wena ube nempilo, impilo yaphakathi. Be born again. Talwa kabusha. Ukhona uNkulunkulu. Jesus answered Nicodemus, listen to this eternal truth. Before a person can even perceive God's kingdom, they must first experience a rebirth. Talwe kamoya kabusha. And flesh brings forth flesh, but spirit brings forth spirit. Moya ngcwele lokuya ake somvumele lokuwe ake somvumela sebente. You will feel the transformation, and we will see it for the glory of the kingdom of God. Sivale mehlo nangabe ukhona namhla emini lothi Nkosi ake usebenze impilo yami. Ake ungihlande, just renew my soul. Ngicela ukuthi sikhuleke kunye naye. Phakamise isandla nje la ukhona khona. Uthi nje Nkosi, I surrender my life and my heart to you. Just do your will. Cela khuleka nalelo shonjalo. Sivale mehlo sonke basana. Hallelujah. Ndacela sithandaze. Baba lengcwele isenkosi yeJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu lengcwele namanje mina. Nalive lakho simakathe emavi lo wakhuluma kuNicodemus. Sibonga baba ukuthi yena nalabo lebebakhuluma naye babona ukuthi akusuye nje lomnye umprofeti lofana nalabanye lo. Kodwa kwenta kwakhe kukhombisa ukuthi uNkulunkulu unaye.
lebe bangaconzi at the time ngokuthi nembala lena bekuyindvodzana yaNkulunkulu. Kodwa babe sibonga sibinzi sakhe Nicodemus ukuthi abude noma asho lokho lakushoko kuze Kristu atamtshela iqiniso lekuphila. Sibonga babe na Johane babe lo warekhoda lenzaba wasuyasibhalela nanathi. Kuthi babe noma siyifunza namhla ku-2026 sikumahwalala siconze kahle ukuthi singahlangana yebo, singahlala enkonzweni yebo, kodwa nangabe singakatalwa kabusha sitalwe babe emoyeni ngeke siubone umbuso wasezulwini. Siyabonga babe kusikhumbuda ngoba Nkosi ngendeka kube siye ngekwadi nangekujwayela ukuthi cha phela thina siyaya esondweni. Kodwa namhla emini babe siyabonga kukhunjutwa ukuthi kufuna sitalwe kabusha emoyeni. uNkulunkulu wethu engcwele kuse siubone umbuso welizulu. Ngiyathandaza babe namhla emini uNkulunkulu wethu engcwele naba abantwana bakho nali libandla lakho simakathe. Makungabikho babe losalako, makungabikho babe lovaleleka ngaphandle, kodwa sonke lokusilana Nkosi ake sinikele inhliziyo tethu kuwe simakathe. Sivumele moya lwengcwele ukuthi asebenze impilo tethu. Each and every day baba lwengcwele siyamati wethembekile. Utasihlanda babe, utasicondzisa. uNkulunkulu wethu lwengcwele kwenta kwethu kuhamba kwethu nekuphila kwethu kungafana nayintolo. Nebantu baze babone ukuthi hayi nembala lona uhambisa kwaJesu. Ludumo lonke simakathe kuwe ngoba uNkulunkulu wethu lwengcwele kasitendela ithina. Siyabonga baba wethu lwengcwele ukuthi you are doing a new thing. Wathi babe na ukhuluma nalamavi kaIsaiah wathi ngabe niyayibona yini lento. uNkulunkulu wethu lwengcwele siconza kahle ukuthi nangabe side labehlwa kamoya ngendeka lento lensha singayiboni. Kodwa babe usemsebentini wena uyasebenza. Umsebenzi wekulanza abantu babe kufeni kwesono. Ubalethe babe empilweni yaphakade. Uthi uNkulunkulu umhlaba wakho ugcwale abantu bakho. Siyabonga baba wethu lwengcwele ukuthi washiya babe instruction babe commandment. Ukuthi asiphume siye emhlabeni siyawenda abantu babe bafunzi bakho. Sibaphapathise babe egameni leyise nelendvodzana nelamoya lwengcwele. Bese sibafundisa livi lakho simakathe. Khona babe nasebalifunzile babe nabo batawenda njalo. Bandla lakho babe litawakha. Bandla lakho litawukhula. Bandla lakho litaba nale impact babe loyifunako. Ludumo lonke babe luye kuwe. Nathi babe sitibone impilo tethu tishintsha. Sithi babe ngamunye nangamunye lokhona lapha simakathe simnikela kuwe. Sithi uNkulunkulu wethu lwengcwele yenda umsebenzi lophelele kuwe. Ngegama likaJesu Kristu, ngegama likaJesu Kristu. Sithi babe siyathandaza namhla emini simakathe. Khulula abantwana bakho. uNkulunkulu wethu lwengcwele kuloko lokubabambile. Ukuthi bangatinikeli kuwe ngalokuphelele. Nasinikela kuwe babe sikhombisa ukuthi nembala siyakukholwa wena. Because there is faith when we surrender our lives unto you. Nangabe babe sisaqiniseka inhliziyo tethu babe. Wena ngiyathi Nkosi ukuthi you question our faith. Kungako babe nakuPeter baba wethu nakaphuma esikebheni. Wathi Peter lokuthi ucwile kulokuthi ubesukhweshisa emehlo akho kimi. Kwangathi babe namhla emini we can fix our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Sithi baba wethu lwengcwele sethembe wena ukuthi babe utata igucula impilo tethu. Baba wethu lwengcwele ngemandla ethu ngeke sikhone kodwa singa imandla akho. Moya lwengcwele wakho baba wethu lwengcwele asasihola imihla nemalanga. Siyabonga babe nalithuba lekuhlanganyela silibandla lakho. Siyabonga babe lithuba lekufellowship silibandla lakho. Busisa babe umntwana wakho ngamunye nangamunye lokhona lana simakathe. Presence yakho babe empilweni tabo bayive babe imihla nemalanga. Sivume nenhliziyo tethu babe ukuthi usebenze ukuze impilo yethu itawuguculwa. Siyabonga babe nalethuba nalomusa longaka. Luthando lwakho simakathe ukuthi babe wanikela indvodzana yakho leNkristu kuba ife esiphambanweni
ukuze loyo kulokholwa ngiyo angabhubha abe nephila kwaphakathi. Siyabonga Baba ekuphila kwaphakathi lo siphe kona ngenxa yokuthi thina Baba sitelwe kabusha. Ubeka Baba wena umsebenzi wakho uphelelise empilweni tethu. uNkulunkulu wethu lwengcwele for the glory of the kingdom. Siyabonga namanje mina Baba esisaphuma ngegama likaJesu. We're grateful for your presence, Lena. Live lapho Nkosi kukhulunyiwe ezinhlizweni zethu. Alende Nkosi umsebenzi lingabuyele emuva Nkosi lilambathe. Ukuphuma kwethu Nkosi akungafana nokungena kwethu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uloku uyasibamba Nkosi ngesandla. Uyasihola Nkosi, awusiholeli kodwa Nkosi ekufeni kodwa usiholela lapho wena Nkosi usifisela ukuthi sifike khona. Nalamuhla keNkulunkulu sesiyabonga uNkulunkulu ukuthi usiholile kusaqala nenkonzo sativa Nkosi tonke inhlelo letendekile kulena Nkosi. Siyabika Nkosi naleli viki Nkosi abantu bakho basatawuya etikolweni basaya emisebenzini basaya Nkosi nalapho Nkosi bathikilisa ngakhona. Babusise uNkulunkulu welule isandla sakho semusa bavikeleke lapho bakhona khona. Wena Nkosi ushilo endlini lakho wathi ngeke usiholele Nkosi ekufeni nalamuhla keNkulunkulu sithi lifumo lonke malube kuwe emandla nebukhosi kungekwakho ufanele babe